Zdravo, dragi trećaci! Ponovo smo na času bosanskog jezika. Za današnji nastavni sat će vam biti potrebna čitanka, sveska za bosanski jezik i pribor za pisanje. Na početku nastavnog sata ćemo porazgovarati. Što se može, djeco, biti u paru? Ko se može da čini par? Šta mislite? Par rukavica, tako je. Par očiju, može. Par ušiju, odlično. Par cipela, tako je. A gdje su cipele? Tu su i čarape. Par čarapa. A za koga još možemo reći da čini par? Tako je, za zaljubljene. Zaljubljeni par. A da li samo ljudi mogu da se zaljube? Što mislite? Naravno da ne. Ko još može da se zaljubi? Tako je, mogu da se zaljube i mladi i stari. A da vas još nešto pitam. Da li je zaljubljivanje karakteristično samo za ljude? Mislite li da se samo ljudi mogu zaljubiti? E pa ne mogu. Vjerovali ili ne, i životinje mogu da se zaljube. Na fotografiji vidimo jedan životinjski par. U pitanju su vuk i vučica. Vidimo kako oni stoje pripijeni jedno uz drugo, kao da čuvaju jedno drugo. Postoji priča o vukovima. Oni kada se zaljube, to je ljubav za cijeli život. Veoma su vezani za ženke i mladunce. Kada im partner ugine ili bude ubijen, zauvijek ostaju sami. Zatim pingvini. Pingvini su pravi romantici. Kada je mužjak zaljubljen u ženku, on pretraži čitavu plažu ne bi li pronašao najljepši kamenčić da joj pokloni. I kada ga nađe, dogega se i stavi ga ispred nje. Taj čin je kao kod nas ljudi prosidba. A šta mislite, djeco? Rekli smo da se zaljubljuju ljudi, da se zaljubljuju životinje. Da li predmeti mogu da se zaljube? Ne mogu, naravno, ali u današnjoj priči koju ćemo raditi, ta ljubav je moguća. Priča nosi naziv Zaljubljene cipele. Priču Zaljubljene cipele napisao je Pierre Gripari. U vašim sveskama zapišite naslov. A sada poslušajte priču. Zaljubljene cipele. Bio jednom jedan par cipela, muž i žena. Desna cipela, koja je bila gospodin, zvala se Nikola, a lijeva, njegova gospođa, zvala se Tina. Živjele su u jednoj lijepoj kartonskoj kutiji umotane u svileni papir. Bile su veoma sretne i nadale se da će tako živjeti zauvijek. Kad, jednog lijepog dana, prodavačica ih uze iz kutije i dade jednoj gospođi da ih proba. Ova ih obula, prošetala nekoliko koraka u njima i vidjevši da joj savršeno pristaju, reče: "Kupujem ih." "Da vam ih spakujem?" upitala je prodavačica. "Nema potrebe," odgovorila je gospođa. "Zadržat ću ih na nogama." Platila je i izašla u svojim novim cipelama. I tako su Nikola i Tina cijeli dan proveli hodajući, a da se nijednom nisu vidjeli. Našli su se tek uveče u nekom mračnom plakaru. "Tina, jesi li to ti?" "Ja sam, Nikola." "Sva sreća. Već sam se uplašio da sam te izgubio." "I ja isto. Gdje si bio cijelog dana?" "Ja? Na desnoj nozi." "A ja sam sve vrijeme bila na lijevoj." "Sad mi je jasno," reče Nikola. "Svaki put kada si ti bila naprijed, ja sam bio pozadi. I obrnuto. Kad si ti bila pozadi,
ja sam bio naprijed. Zato se cijelog dana nismo vidjeli. Zar ćemo sad stalno tako živjeti? Uplašila se Tina. Bojim se da je tako. Užasno. Cijelog dana da te ne vidim, mili moj Nikola. Nikad se s tim neću pomiriti. Slušaj, reče Nikola, imam ideju. Pošto sam ja uvijek na desnoj, a ti uvijek na lijevoj nozi, svaki put kada budem krenuo naprijed, ja ću malo skrenuti ka tebi. Tako ćemo se pozdravljati. Važi? Sutradan, tokom cijelog dana, Nikola je činio kao što je obećao Tini. Gospođa koja je nosila cipele nije mogla da napravi ni 3 koraka, a da njena desna noga ne zakači lijevu petu i tras, svaki put bi se našla na zemlji. Veoma zabrinuta, istoga dana otišla je kod doktora. Doktore, ne znam šta mi je. Saplićem samu sebe. Sami sebe saplićete? Da, doktore. Pri skoro svakom koraku desna noga zakači lijevu petu, sapletem se i padne. Vrlo ozbiljna stvar, reče doktor. Ako se nastavi, morat ćemo da vam odsječemo desno stopalo. Izvolite recepte za lijekove. Koštaće vas 10.000 franaka. Meni za pregled dugujete 2.000 franaka i sutra dođite na kontrolu. Uveče u plakaru Tina je upitala Nikolu. Jesi li čuo što je doktor kazao? Jesam, čuo sam. Užasno. Ako gospođi odsjeku desno stopalo, ona će te baciti i bit ćemo zauvijek razdvojeni. Moramo nešto da preduzmemo. Da, ali šta? Slušaj, imam ideju. Pošto sam ja na lijevoj nozi, sutra ću ja skretati ka tebi svaki put kada budem krenula naprijed. Važi? Važi. Tina održa obećanje, tako da je tokom cijelog sutrašnjeg dana lijeva noga udarala u desnu petu. I tras. Gospođa bi se našla na zemlji. Još zabrinutija, opet ode kod doktora. Doktore, sve mi je lošije. Sad mi lijeva noga udara u desnu petu. Stanje se pogoršava, reče doktor. Ako se nastavi, morat ćemo da vam odsječemo oba stopala. Izvolite recept za lijekove. Koštaće vas 20.000 franaka. Meni dugujete 3.000 za pregled i obavezno mi se sutra javite. Uveče je Nikola upitao Tinu. Jesi li čula? Čula sam. Šta će biti s nama ako gospođi odsjeku stopala? Ne smijem ni da pomislim. Tina, tako te volim. I ja tebe, Nikola. Nikada te neću napustiti. Ni ja tebe, Nikola. I tako su njih dvoje u mraku razgovarali, ni ne sluteći da gospođa koja ih je kupila šeta nečujno hodnikom u papučama, jer od brige nije mogla da zaspi. Prolazeći pored plakara čula je cijeli njihov razgovor, a kako je bila veoma pametna, odmah je shvatila. Tako dakle, pomisli ona, nisam ja bolesna, već se moje 2 cipele vole. Kako su slatke. Uzela je tada lijekove koje je platila 30.000 franaka, sve pobacala u kantu za đubre, a sutradan rekla svojoj kućnoj pomoćnici. Zapamtite ovaj par cipela. Ja ih više neću obuvati, ali svakako želim da ih sačuvam. Dobro ih očistite, namažite, pazite da uvijek budu uglancane i nemojte ih slučajno odvajati jednu od druge. Kada je ostala sama, kućna pomoćnica pomisli. Gospođa mora da je poludjela kada hoće da čuva cipele koje više nikada neće obuvati. Za jedno 15 dana, kada ih gospođa bude zaboravila, ja ću ih ukrasti. 15 dana kasnije ona ih je kradom uzela i obula. Ali čim ih je obula, ona stade samu sebe saplitati. Jedne večeri, dok je silazila pomoćnim stepeništem da baci đubre, Nikola i Tina poželiše da se poljube. I bum, tras. Kućna pomoćnica se zaustavila na odmorištu, kose pune otpadaka iz đubreta, dok joj se niz čelo kao lokna spiralno spuštala kora od jabuke. Ove cipele su začarane, pomisli ona.
nikada ih više neću obuti. Daću ih mojoj hromoj rođaki. Tako je i uradila. Rođaka koja je bila hroma, gotovo cijeli dan je provodila u kući, sjedeći na stolici, skupljeni stopala. Kada bi negdje i krenula, bilo je to tako laganim korakom da nikako nije mogla da se saplete. A cipele su bile veoma srećne, jer su sad, čak i danju, bile jedna pored druge. Vrijeme je prolazilo, nažalost, pošto je bila hroma, rođaka je jednu cipelu kvarila mnogo brže nego drugu. Jedne večeri Tina reče Nikoli: "Osjećam kako mi đon postaje tanak, sasvim tanak. Uskoro ću se probušiti." "Ne, to ne smiješ da dozvoliš," reče Nikola. "Ako nas bace, opet ćemo biti razdvojeni." "Znam, ja to vrlo dobro," reče Tina. "Ali šta da radim? Starenje ne mogu da izbjegnem." I zaista, 8 dana kasnije, Tinin đon se probušio. Hroma djevojka kupila je nove cipele, a Nikolu i Tinu bacila u đubre. "Šta će sada biti s nama?" upita Nikola. "Ne znam," uzvrati Tina. "Kada bih samo bila sigurna da se nećemo razdvojiti." "Priđi bliže," reče Nikola, "i veži moju pertlu za tvoju. Tako nas nikada neće razdvojiti." I Nikola i Tina zavezaše svoje pertle. Zajedno su ih izbacili u kantu za smeće, na ulici, zajedno ih je kamion za đubre odvezao i ostavio na nekom pustom zemljištu. Živjeli su tu zajedno sve do dana kada su ih jedan dječak i jedna djevojčica pronašli. "O, pogledaj, cipele koje se drže pod ruku. Mora da su muž i žena," reče djevojčica. "Pošto su bračni par," reče dječak, "sad ćemo ih poslati na svadbeni put." Dječak uze cipele, prikuca ih jednu pored druge za jednu dasku, odnese ih do obale rijeke i spusti ih u vodu, koja ih ponese ka moru. Dok su se cipele udaljavale, djevojčica im je mahala maramom, dovikujući: "Zbogom, cipele, i sretan put." Tako su Nikola i Tina, koji nisu više ništa očekivali od života, otputovali na divan svadbeni put. U ovom tekstu su vam riječi uglavnom poznate. Ja sam za vas odvojila par za koje sam pretpostavila da niste čuli. A to su franak, nekadašnji francuski novac, hrom, onaj koji nije u stanju da se pravilno osloni na nogu, neko koga mnogo boli noga, spiralno, nešto uvijeno, vijugavo, i đon, donji dio obuće. O čemu se, djeco, govori u ovoj priči? U njoj se govori o zaljubljenim cipelama koje prolaze razna iskušenja, razne situacije i na kraju bivaju zajedno. Gdje se odvija radnja ove priče? Da li se radnja odvijala na jednom mjestu? Nije, dešavala se na više. Dešavala se u kutiji, tada su one bile najbezbrižnije. Bile su u kutiji u jednoj prodavnici, sve dok se nije pojavila gospođa koja ih je kupila. A kada ih je kupila, ona ih je smjestila u svoj plakar. Na tom mjestu, dakle u plakaru, oni smišljaju plan kako da budu zajedno. Kada ih se svi odriču, one završavaju na pustom zemljištu, nešto poput deponije, jer ih je kamion tu istovario, ali na tom mjestu se dešava sreća za njih dvoje. Nailaze djeca i prepoznaju da je to zaljubljeni par i onda ih kuju za dasku i puštaju niz vodu. Tema ove priče bi mogla da glasi: cipele koje se vole i koje žele da zauvijek ostanu zajedno. Ko su glavni likovi u ovoj priči? Pa naš zaljubljeni par, naše cipelice, Nikola i Tina. A ko su sporedni likovi?
Sporedni likovi su gospođa koja ih kupuje, doktor koji liječi gospođu, pomoćnica, ona koja krade cipele i daje ih svojoj hromoj gospođi i na kraju dječak i djevojčica, njihovi heroji. Kakvi su bili naši glavni likovi, djeco? Oni su bili dosta slični. Dopunjavali su se, možemo čak i reći da su imali sve zajedničke osobine. Da vidimo koje su to osobine koje su krasile ovaj naš zaljubljeni par. Kao što smo već i rekli, bili su zaljubljeni. Bili su zaljubljeni od početka do kraja. Zatim mudri. Mudri jer se nisu prepustili sudbini, nego su sve vrijeme mudrim odlukama bivali bliski i dogovarali se kako da rješavaju svoje probleme. Zatim snalažljivi. Kad god su se plašili da budu razdvojeni, oni su mijenjali plan u njihovu korist. Maštoviti. I onda kada su mislili da su im sve lađe potonule i da se moraju razdvojiti, mašta bi pobjedila. Nježni. U nekoliko situacija su bili nježni, kada on njoj izjavljuje ljubav. Iskreni. Nisu varali jedno drugo nikada. Ništa ružno jedno drugom nisu rekli. Šta god bi radili, zajedno su se dogovarali. Brižni. Scena kada se Tini probušio John, a Nikola kaže da to ne smije da dozvoli jer će ih to razdvojiti, i kada je Tina rekla da starenje ne može da izbjegne. Tu je on pokazao brigu prema svojoj voljenoj Tini. Sretni. Mislit ćete da su oni bili sretni samo na kraju, ali nisu samo na kraju. Naš zaljubljeni par je bio sretan kad god je bio zajedno. Samo su imali brigu da će ih neko razdvojiti. Istrajni. Nisu posustajali i nisu odustajali. Borili su se do samog kraja da ostanu zajedno. Tužni. U nekim dijelovima bili bi tužni, ali to su samo oni dijelovi teksta kada nisu bili zajedno. Kada bi gospođe koje ih nose pešačile, a oni bili razdvojeni, samo su u tim momentima bili tužni. Sada ćemo redom pričati o čemu se govori u ovoj priči i na taj način ćemo kroz tematske cjeline dati naslove. Gdje radnja počinje? Tako je, u kutiji cipela. Prvi naslov bi glasio Ljubav u kutiji cipela. Dešava se ljubav u kutiji cipela, to je zaljubljeni par koji se tu nalazi, ne očekuju da će ih neko razdvojiti i uživa tako u svojoj kutiji. Međutim, u radnju dolazi gospođa kojoj se dopada taj par cipela i ona odlučuje da ih kupi. Ne želi da ih nosi kući, već želi da ih obuje odmah. Taj dan im je bio baš težak. Oni se cijeli dan nisu sreli. A kada su se vidjeli? Kada su se sreli tog dana? Pa tek uveče u plakaru. Bili su cijeli dan na gospođinim nogama i po prvi put da su bili razdvojeni. I uveče se oni nalaze u plakaru. Kako tada teče razgovor između njih? Pitaju jedno drugo gdje su bili. On je bio na jednoj nozi, ona na drugoj. I oni već tada prave plan šta im je činiti sutra. Oni onda krenu u dogovor da Nikola jednog dana skreće ka Tini, na taj način sapliće gospođu i gospođa pada, ne bi li se odrekla cipela. Međutim, šta se dešava dalje? Od koga gospođa traži pomoć? Odlazi ljekaru i on je savjetuje da stopalo odsječe ukoliko ne pomognu lijekovi. Šta se dešava? Oni vide da će doktor odsjeći stopalo, da će se razdvojiti i onda mijenjaju svoj plan. Tada Tina sapliće drugu nogu da skreće ka Nikoli. I sutra se dešava druga situacija. Gospođi predstavlja problem druga noga. Šta tada radi gospođa?
opet traži pomoć od ljekara. On kaže da će sada morati da odsječe i drugo stopalo. Tada nastupa problem. Gdje će na kraju završiti? Gospođa ih ponovo stavlja u ormar i tu nastaju njihove muke. Gospođa je te noći šetala po kući i čula da neko šuška. Tada je čula Tinin i Nikolin razgovor. Kako se ona tada osjećala? Kako je reagovala? Da li je bila ljuta na svoje cipele? Bilo je simpatično to što se njene cipele vole. Nije htjela više da ih muči noseći ih, već je naredila pomoćnici da ih lijepo očisti i skloni da ih niko ne dira. Ali pomoćnica ih daje hromoj rođaci. Nije htjela da ih zadrži jer joj se nije svidjelo to što su cipele čarobne. Ali hroma rođaka ih nije nosila jer se slabo kretala. Problem je nastao kada je Tinin John krenuo da se tanji. Poslije nastaje briga da li će ih ponovo razdvojiti. Ali ipak je John na kraju pukao. Hroma rođaka nije željela da nosi cipele koje su pukle i baca ih. Završavaju na deponiji. Njihovu ljubav na kraju prepoznaju dječak i djevojčica. To im bude simpatično, pa ih prikucaju na jednu dasku i puštaju niz vodu. Ova priča, djeco, nosi poruke. Da vidimo koje su poruke. Glavni motiv je ljubav, koja je odoljevala svim preprekama. A mi izvodimo zaključak da se za ljubav treba boriti. Zatim ne treba razdvajati one koji se vole i na kraju ljubav pobjeđuje sve. A ovako bi trebala da izgleda vaša sveska za školski rad. Došli smo do kraja nastavnog sata. Ono što bi bio vaš zadatak je da napišete čestitku Tini i Nikoli. Oni su se vjenčali, otišli su na svadbeni put, pa bi bilo lijepo da im napišete čestitku. Toliko za danas. Nadam se da ste uživali. Hvala na pažnji i do sljedećeg susreta. Pozdravlja vas vaša učiteljica Azra.